Ladies and gentlemen, put your hands together for No Stress. Amashyi menshi cyane kuri No Stress. Muraho neza. VIP, hello. Hello. Muraho namwe. Abantu mwishyuye make ntakundi to. Ntakundi. Okay, nitwa Deo No Stress. Mu by'ukuri ibintu ngiye kuvuga bitandukanye no kuntu nambaye pe. Wabona nambaye ikoti yagira ngo ngiye kuvuga ibintu biri seriye. Yes. Nje rero ndi umwana wo mu rusengero, ndi umwana wo mu batambyi, iteka ikintu cyose tugiye gukora turabanza tugasoma icyanditswe. Mumfashe dusomana amagambo meza. Mureke dusome muri Ezekiyeli ibice 15 umurongo wa 3 tugeze ku wa 4. Ezekiyeli ibice 3 15 ibice 3 tugeze ku murongo wa 4. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo mbese hari uwagishakamo ibisate ngo abikoreshe. Dusubiramo mu izina rya Yesu. Ezekiyeli ibice 15 umurongo wa 3 tugeze ku wa 4. Be yaho nono sasa. Mbese hari uwagishakamo ibisate ngo abikoreshe, cyangwa se umuntu yakibazamo agati ko kumanikaho ikintu? Mwe muretse turacyasoma. Dore bagitaye mu muriro nk'inkwi, umutwe wacyo n'ikibuno cyacyo birashirira, kandi hagati yacyo, oh haleluya, naho harashya. Bwira mugenzi wangu naho harashya. Ndacyabwiriza, mwe muretse dusome mu rwandiko rwanditswe na Matayo ibice 19 umurongo wa 11. Dusome mu izina rya Yesu. Matayo 19:11. Dusome mu izina rya Yesu. Kuko hariho ibiremba byavutse bityo mu nda za ba nyina, hariho n'inkone zakonwe n'abantu, hariho n'inkone zikona ubwazo kubw'ubwami bwo mu ijuru. Ubasha kubyemera abyemere mu izina rya Yesu. Amen. Suzi inkone mwegeranye. Mumeze neza. I was missing the stage. Hari hashize iminsi by the way nari nararwaye ariko ubu meze neza. Emma Claudine, hi. Sinzi nimba mumuzi ni umusitari. Nje nkunda radio, nkunda kumva ikiganiro cye cyabazana ishangazi. Yeah. Baza shangazi ngiye ku giti cyanjye yaranyubatse. Zaba, hi brother. Meze neza? Wamubona nawe yagira ngo arisereye kabisa. Zaba, buri serereka mbabwiza ukuri. Haherutse kuri IG aravuga ngo ask me a question. Murabizi umubaza ikibazo akaripostinga n'igisubizo. Zaba baramubajije, nafashemo ikintu kimwe cyonyine ngewe nshaka kugarukaho. Baramubajije ngo Zaba uzarongora ryari? Agiye kusubiza aravuga ngo nimbona prudence. Franco, hi uncle. Muri biography ya Franco muzacekinge. Muri biography handitse ngo father of 2 boys, kids, which means I'm your son. Uzi ukuntu niriwe papa? Uzi ukuntu niriwe? Niriwe nabi mu by'ukuri. Oh wow, muha amashyi father. Wow. Ako mafaranga ni meza pe. By the way, kera Franco muheruka afite uruhara. Ariko kugeza uyu munsi nta cyahindutse pe. Melissa, oh my god. Ntabwo navano navuze kuri Melissa. Abandi bana bari kuri tayi. Naho uraho
buri munsi ubyibuha inda ariko bitewe n'ukuntu Melissa angana wagira ngo mu bukwe nta disha ajya asimbuka, amakaroni, ibihaza, isombe. Ako nkunda abagore n'abakobwa muri rusange, mwikomere n'amashyi maze mwikomera amashyi, ndabakunda. Ntago wizeye nawe witwa Damascene? Murakoze, banyita no stress. Kabiri